Ljudi, da li smo spremni za Englesku? Mogu da kažem i u vaše i svoje ime da jesmo. I tekako jesmo spremni, međutim osnovno pitanje glasi da li su Pixijevi, Orlovi, da li je ta naša družina, dakle igrači reprezentacije Srbije spremni za ovu utakmicu sa Englezima i tu negdje mogu da kažem da jesu i oni spremni, međutim da li će to biti dovoljno da se sruši ovi Englezi ili da se izvuče jako dobar bod na kraju, to jeste također možda i najveće pitanje od svih. Znamo da engleska reprezentacija dolazi u Beograd sa ne tako baš da kažemo sjajnom igrom, sjajnim taktičkim detaljima koje još uigrava i u kojima naravno su vidljivi tekako problemi Thomas Tuchel u ovoj reprezentaciji Engleske i da ga pritišću mediji, pritišću apsolutno, međutim ono što najbitnije od svega jeste da možda u najbolje moguće vrijeme reprezentacija Srbije dočekuje Englesku koja skoro pa da dovodi drugi tim na neki način, a opet s druge strane i ovaj takav tim, ako možemo da kažemo da je drugi tim, zaista jeste favorit. Šampionski pozdrav, evo nas na kanalu Imam Analiza, ovdje ćemo pričati o suštini, dakle pričat ćemo o onim lako razumljivim stvarima, u smislu kako se suprotstaviti ovoj Engleskoj, kako ići na pobjedu, s tim se slažem kada je Pixi u pitanju i njegova izjavska konferencija koja je upravo završena, skoro završena, dakle treba ići na pobjedu, treba razmišljati o tome kogod da dolazi i sviđa mi se uvijek taj njegov stav, naravno koji također pokazuje ovaj put na konferenciji, a to je da ne treba nikoga se bojimo, prosto svako ko se boji bilo koga od ovih igrača Engleske, naravno onda se nalazi na pogrešnom mjestu, pogrešno vrijeme, a mi kao narod, naravno smo bili takvi i želimo svakako da se borimo i da se izborimo za to nešto što smatramo, jeli, da treba da dobijemo na sportskom terenu, u ovom slučaju kao što je to, jeli, ova utakmica protiv Engleske. Zapratite kanal Imam Analiza ako vam se sviđa sve ovo, ako ne, naravno, svakako imate pravo na svoje mišljenje u komentarima. Kad je pitanje utakmice sa Engleskom, kao što rekao, ajmo u suštini, ajmo da prvo da kažemo otprilike koga očekujemo posle kada se ono pitanju. Dakle, Pickford na golu, James desno, Skelly lijevo, Gehi i Burn kao dva štopera, moguće da bude izmjena, ne znam šta se krije u Tuchelovoj glavi, iskreno, teško će biti za pogoditi. Andersona je najviše hvalio posle ovih utakmica, Rice također sa njim je bio u paru, gotovo sam siguran da će njih dvojica početi, Madueke desno, Rashford lijevo, iako je moguće, čak negdje sam prije mišljenja, dakle, da će Gordon početi umjesto Rashforda, Eze, gotovo sigurno na poziciji desetke, tu Tuchel voli da ga koristi, iako ostali pretežno ga koriste i u Crystal Palace u Arsenalu, vjerujem da će ga više koristiti dakle lijevo, i Kane dakle u napadu u špicu. Kad je pitanje reprezentacije Engleske, samo kratko, dakle kroz nekih pola minute, koji su njihove probleme u igri? Pravio sam video juče koji možete naći na kanalu Imam Analiza, tamo sam pričao konkretno o 7 dokaza zašto možemo da im se suprotstavimo, 7 triki problema koji se dešavaju u njihovoj igri, gore tu su bili dakle i strateški i na neki način taktički. Ovdje ćemo pričati više o samoj suvoj taktici, dakle organizaciji napada. Oni imaju problem kada izađu visoko, kada smo u sredini terena i kada napadaju punu odbranu koja se skupi. A ima drugi problem, u tranziciji kada gube loptu, ne prate kasne ulaske, na primjer kada ulaze protivnička ekipa kada je u tranziciju, posvoje loptu, to pozitivnu tranziciju, dakle oni, dakle ovde iz sredine terena, a to pogotovo važi za ovu četvorku gore, ne prati kasne ulaske, dakle što znači kasni ulaz, dakle ako ide lopta sa jedne strane, dakle i pritisnu na primjer Vlahović ili sad ne znam dva napadača, jedan veznjak ili dva veznjaka, jedan napadač, kada pritisnu 3 igrača, dakle oni koji dolaze iz drugog plana, ti ulasci se zovu kasni ulasci, ili ako ulaze sa druge strane, to se zovu ulasci na slijepu stranu, jer svi gledaju ka toj lijevoj gore strane, ako ulaziš ti sa desne strane, puniš kazneni prostor, dakle to se zove napad na slijepu stranu, dakle te dvije stvari oni generalno ne prate. U organizaciji odbrane, dakle, imaju problem sa prvom i drugom loptom, našto prvom loptom kad ide ovde ove prostor između bekova i veznjaka i ovih štopera, tako da to bi bilo pametno i mudro iskoristiti, a u organizaciji odbrane također imaju problem, dakle, kada su brojčano, da kažemo, imaju određenu inferiornost, to je manjak u sredini terena kada protivnik napada, a naročito je to dobro ovaj sistem sa 3 pozadi kada imaš loptu. U tranziciji kada osvoje loptu, njima treba blokirati centralne dijelove terena i onda oni naravno nemaju, da kažemo, usporavaju napade i imaju problema, jer veliki njihov problem je, vidjet ćete šta ovdje kad budemo pričali, kako im se suprotstavite. I naravno, ono što je također jako bitno, kada započne napad, treba dozvoliti naravno ovo dvojici štopera da izađu s loptom, tada su ranjivi, pogotovo ostalim prostor iz njihovih leđa, i naravno u standardnim situacijama protiv kada brane prekide,
znaju da budu dosta mlaki, znaju da budu dekoncentrisani i tu se kriju najveći njihovi problemi. Ajmo da vidimo kako bi to reprezentacija Srbije mogla da iskoristi. Opet kažem, suvo, opet taktički. Idemo dakle na postavu reprezentacije Srbije. Petrović na golu, vjerujem, Pavlović, Milenković i Veljković će ostati, ta trojka dole u odbrani. Živković desno, Kostić lijevo, vjerujem, Maksimović i Lukić u centrali zbog trčanja, zbog pokretljivosti, zbog mobilnosti i naravno zbog te iste stvari, samo iz tog razloga ne vjerujem da će Kataj da počne, vjerujem da će početi Samardžić i pored njega, dakle, čak Ilić ili umjesto jednog od njih četvorice možda utakmicu počne i Gudelj, ali itekako, naročito ako bude bio pozitivan rezultat nakon neke 65. 70. minute i ovi momci se ističe u sredini, jer je sredina vitalna bio dio terena kada igraš protiv ovakvih Engleza, vjerujem da može da uđe i Gudelj. I vjerujem da ćemo početi sa jednim napadačem, a to je u ovoj situaciji Vlahović. Ukoliko bude počelo se sa dva napadača, da će jedan od ta dva napadača morati često da se spušta u sredinu, što je Pixi radio u nekim utakmicama, konkretno protiv Danske i na evropskom prvenstvu također, i nije baš upalo, da tako kažemo. Jer su oni izlazili gore, pravili probleme. Kako Srbija može da iskoristi sve te neke mane engleske kada pričamo o samom terenu? Prije toga moram da vam postavim pitanje, kakav je teren nastavlja Rajko Midić? Zašto to pitanje postoje? Zato što je Tuchel pričao upravo o tom terenu odmah nakon završene utakmice protiv Andore i vidjeli ste, došli su u Beograd i neće trenirati na terenu da ga ne bi upropastili. Oni dodatno, reprezentacija Srbije će trenirati, ja se nadam da će ga reprezentacija Srbije uništiti, jer sigurno da su oni brža ekipa i njima itekako odgovara brz teren, odgovara im dakle da bude teren što je moguće ljepši i ravniji kao tepih, jeli? I u toj situaciji oni sigurno imaju, njihove šanse rastu, naravno. Oni će samo prošetiti po terenu, da ga osjete, da ga vide i prosto neće trenirati na njemu. Dakle, prva stvar, u započinju napada, kada reprezentacija Srbije bude imala loptu dole, dakle u toj prvoj zoni, dakle u prvoj trećini terena, kada pogotovo budeš lopta iz gol auta, jako je bitno, dakle moći će se doći do prostora kada se spuste, na primjer dole bude htjela Srbija da ulazi da počinje igru, dakle prije svega iz zadnje linije, bit će prostora jer znamo da je Tuchel zamjerao Maduekeu, Ezeu i Rashfordu da jednostavno ne izlaze pretjerano puno i ne pritišću. Gordon je neko ko, vjerujem zato da će početi umjesto jednog od ove dvojice. Rashford je otišao iz Uniteda zato što nema tu igru u organizaciji odbrane u višim slojevima. Gordon, vidjeli ste kakav je crveni karton dobio protiv ovog Liverpoola i kada je skršio Van Dijka, da tako kažemo, i vjerujem da će Gordon početi prije nego Madueke ili Rashford, upravo zbog te igre, jer ta igra potrebna upravo ovdje protiv Srbije. Međutim, Srbija, ukoliko on ne napravi pritisak, naravno imaš alternativa i prvenstvo davanje u taj bekovski prostor ovdje, prostor dakle u taj otvor, prije svega između štopera i bekova i naravno gdje je prije svega pomoć zadnjih vezi nije toliko velika. U organizaciji napada, kada smo na sredini terena sa loptom, kada uspijemo da pasom izađemo negdje ovdje, bitno je znati da ovaj sistem 3-4-2-1, je fantastičan sistem za igrati protiv ekipe 4-2-3-1, fantastičan, dakle za suprotstaviti se baš upravo zbog te gustine ovdje gdje ćeš imati brojčanu prednost sa 4 igrača protiv njihova 3, gdje će morati da ulazi jedan od bekova ili jedan od krilnih igrača. Krilni naravno to ne rade dobro, ukoliko budu ulazili bekove bit će prostor na stranama terena i u toj situaciji to je nešto se može očekivati kada ulaziš pasom pa pređeš na prvenstvo dodavanje, a pogotovo ako pasom pređeš otprilike ovdje, dakle možete očekivati naravno lopte na stranu terena, samo što ovdje ima jedan problem, oni su mnogo brži. Ovo jako dobro izgleda kao plan, ali oni su mnogo brži, tako da neće baš biti jednostavno ići na ovaj način u gore stvoriti šansu. U tranziciji kada se gubi lopta, dakle jako je važno znati da kada izgubimo loptu bilo gdje tu, bitno da se skupimo na sredini, jer njima kad zatvorite centralne dijelove terena, preusmjerite loptu na bokove, njihova igra počne da bude spora i onda pokazuje jedan veliki problem, a to je kreativnost. Dakle, oni imaju veliki problem sa kreativnošću u situacijama kada oni osvojili loptu, tako da to je jako bitna stvar i u organizaciji odbrane, naročito kada oni imaju loptu pa izađu, jako je bitno držati sredinu terena, zbog toga mobilna 4 igrača su potrebna ovdje, zbog toga
Vjerujem da neće biti mjesta za Kataja od početka, pa možda čak i Gudelja, jer njih dvojica nisu mobilni igrači, mogu tehnički donesu mnogo u drugom dijelu, u drugom poluvremenu, naročito u zadnjih 20 minuta, protiv ovih Engleza njima je možda i 10 do 12 minuta previše, i pritom naravno mislim sve, da ne misli da ima nešto protiv Gudelja i Kataja, apsolutno dva čovjeka koji su napravili mnogo nečeg dobrog u svojim karijerama, ali prosto ne vidim ih ovdje u prvoj postavi, ali ko zna šta je i u Pixijevoj glavi, tako da vidit ćemo. Također, šta je jako bitno, dakle njima je problem kreativnost, treba nam centralni dio terena da zatvorimo te vertikalne pasove, preusmjerimo ih, dakle, da igraju preko bokova i tu oni usporavaju svoju igru. U tranziciji kada se osvoji lopta, šta je bitno, još jako važna stvar kada ovdje, dakle, u organizaciji odbrane stojiš kompaktno, gdje trebamo da ih sačekamo? Dakle, po meni, nije nikako dobro izlaziti visoko ih napadati. Po meni, u organizaciji odbrane treba da staneš u srednji dio terena, ne toliko ni u srednji, nego više na svojoj polovini, i treba da omogućiš ovoj dvojici štopera da izađu s loptom. Burn je jako loš, visok, spor, dakle, treba da izađe gore, iako naravno i Gehi i Burn kad izađu, oni mogu jako dobro da sačuvaju loptu, može lopta jako dobro da cirkuliše, neka i cirkuliše. Bitno je da jednom momentu kada se lopta osvoji, Kostić je brži od Gehija, Živković je brži od Burna, Skelly i James će izaći visoko, ostajeće prostor. Dakle, ostajeće prostor. I naravno, Vlahović je brz, uz Kostića Živkovića vjerujem da može da se stvori nekakva dobra šansa iz kontranapada i da se dođe i do pogotka. Što da ne, apsolutno. Jer štoperi su naravno problematični u tim situacijama. Ne kažem da će 100% da izgube loptu, naravno kad izađu visoko, ali treba im omogućiti da izađu visoko jer postoji šansa da ih iz kontranapada uhvatimo prije svega i da postignemo gol. Naravno, postizati gol protiv njih se može svakako i iz prekida, iz kornera, jer oni su ekipa koja, na primjer, zbog te, da kažemo, pazite, u kom pravcu na neki način fudbal napreduje, kada evo mi možemo da kažemo za englesku fudbalsku reprezentaciju da je bolja tehnički više nego ikad, ali isto tako u prekidima je, da kažemo, mlaka možda više nego ikad. Dakle, nema neke te pretjerane, da kažemo, agresivnosti. Tuhelu se znam ko se diže na glavi zbog toga. I ono što je jako bitno jeste da njima protivnici najviše šanse stvaraju iz prekida kada ta lopta padne pa se odbije, dakle ta takozvana također druga lopta, to je rikošet lopta koja se odbije u protivničkom šesnaestercu. Tu na neki način uz malo sreće može da i postigne se gol. Iz tog razloga vjerujem, sad da ne ulazim konkretno dalje u neke te detalje, ali vjerujem da reprezentacija Srbije naravno sa stručnim štabom i Pixijem ima neke spremne, da kažemo, mehanizme kako napasti ove Engleze kada se organizuje korner, dakle, ili neki preklet ka gore, pogotovo što imamo igrače koji mogu jako dobro tu da izvedu, konkretno Ilić. Sad ne mogu da se sjetim da li Ilić u onoj 95. 6. minuti uputio centaršut, pa kada je Luka Jović dao gol protiv Slovenije na evropskom prvenstvu, dakle, nemam ništa protiv, to ponovo desi čak i u ovoj utakmici kasnije negdje u drugom poluvremenu. Tako da, ovo je negdje moj izbor, negdje, da kažemo, otprilike moj plan, način koji, kad uzmem u obzir koliko su Englezi, da kažemo, loši, koliko, na primjer, kako na koji način Srbija može da ih napadne, dakle, ja mogu ovdje napraviti video i da pričam o tome koji su neke naše mane, ali koga to interesuje, pričao sam o nekim stvarima i ranije, nemojte očekivati ljepotice od utakmice, pogotovo ne s naše strane, mada šta znači, kad nama utakmica postaje lijepa, mi ako iz kontranapada stvorimo dvije šanse, kao Portugalcima, kada smo gubili 2-0, pa 2-2 kada smo izjednačili preko Kostića i Radonjića, znači jednostavno tad se ta utakmica nama pretvara u jednu jako veliku ljepoticu, da ne može da bude veća od toga, jeli. Kad već spominjem Radonjića, sigurno da bi bio dobar na ovoj utakmici, ali to je neka druga priča, ali isto tako na neki način je šteta što Stefan Mitrović nije uspio da se dostigne neku višu formu, jer taj igrač koji može da napravi prostor iza odbrane, kada je odbrana visoko, itekako je potreban Srbiji, pogotovo na ovakvoj utakmici, u ovom tipu utakmice. Toliko od mene za sada, zaprete kanal Ivan Analiza, dajte neko vaše mišljenje, dajte neki vaš komentar, naravno, i hvala Bogu, ajde da prognoziramo rezultat, ja se nadam najboljem i negdje se suzdržavam da prognoziram rezultat, ali želim da vjerujem u pobjedu, pa makar se desio i poraz. Ja ću reći 2-1 za Srbiju. Šampionski pozdrav.